Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ban pensuk akibat bahak benyo gejing sumar kibak hampaka hak Public Health Center Marangar UMLE juga nongpok konstituensi bahak Merelbon Sim ubolong ru chairman jong Meghalaya State Health Advisory Board hak khatnyo truk unai lur arajar arpusan ula plipat ba yak OPD betemai ba dek labor room hak digesking lasa kilang dos im jong raj Marangar pa im Richard Sim ki doktor jong ngi jaka ajing sumar bat kiwe Yak OPD building bat dek labor room lashnaling ba Meghalaya Health System Strengthening Project jong ke Sorka Jila hak jingnot ke bakon hendrup kendai laktingka. Hadin la pelipat saya ke Swachh Nari Sashakta Parivar Abhiyan kebedai ke campaign program ke pinsngo thu shikilong kemi bat kena ki khulung halo ko koi kakya kablas dang naduk khanyo trek nai lur bat kan sepen kut hak trek nai lar arajar arpusan. So you have to the staff of Mara PHC, doctors in and I pledge to recognize that the health and well-being of women from the foundation of a strong and empowered family. Encourage regular health checkups, screening, and proper nutrition for women, adolescent girls, and children in my family and community. Promote healthy practices such as balanced diet, immunization, menstrual hygiene, and physical fitness in daily life. Spread awareness about the importance of adopting healthy food habits. Remain committed to building a society where every woman is healthy, confident, and empowered, ensuring a brighter and healthier future for our nation. Donate blood in times of necessity and need to save lives and serve the community. Together we pledge for a Swasth Nari Sashakt Parivar. Kawai di campaign ketika begitu untuk Swachh Nari Sashakt Parivar Abhiyan Teneru jadi kamat kebakongsan hadu kata-kata
kaban ki kum ki patba pinyo yang kijin mentoy ki prepare free medical check up kalau kinsayo subit ko may doktor sini ada pensyai ni aki tenat ki prepare na bagi doktor bakani kanya dulu mendari sini untuk arterik Oktober lapon no kuma arteo tam mentakan dan hukum di patba pilih pensiun yang kini kamu kat bagani campaign karandon naga benta jadi mentoy jumpi di patba di babun di malam namar bagi sumpu iwan de gelong yin di betul tentang di New York kalat kelenti begini HP di hospital di bahe lagi di susulong ngane sa Guwahati de bagi specialist di jongi jongga health department but kiwik di Ampanel hospital di badan habakiwan lagi jeka sumar ni de bensim ni gede tabu kum di patba long kat paganeka campaign kanandon na komtak di mentoy jombo bun balam berkene hagane seni ni berbaru baya kaneka Swachh Nari Shak Parivar Abhiyan na launch hagane seni na do kane khanyo tarik bat kaban kut adu ka artarik tum Oktober bat kaban pli na komenta jom thi ki patba na sonslong kedegi jom kaneka tong bat kai kani ka campaign kaya erka umno bagin lapan putih kena bakum kena sonslong inyo etamet ke bukat ke bakia lembar dari dilak ke dungi bersumar ya temet ke hak ke dungi lembar dari nang ke dungi ban adakar ke giting bang ke dungi bang ke pengiriban bang ke pengiriban kia bertentang ke maka met ke dungi beriu dungi ki beriu tolong kum ke mesin dari nang bersumar ya kan inyo seni kita ke berjerong begitu dari nang bersumar kejadian itu demikian long pemerintah. Dan nama kata kumpulan sonslong ini masuk apa jom dari ke campaign kita sibun di batai di bagi long tray jom berkuat kerja ke sebatai itu. Berkawin lagi mat kita kongsan kita mengakuat mensyukuran dan sikit atentif. Jadi halor jom di Jepang prepare kelak benda di Jepang sini kelak benda ke Jepang hypertension mereka blood pressure kebanyakan kini belum common lah kalau menjadi kanser kalau menjadi kanser rendang kalau menjadi kesnir kalau menjadi kesnidok kalau menjadi senam kalau menjadi gini kita dibentak ini hak berpikir ini hak ban sumar ha ya jadi